ukuthi sikhulume ngalo. Ngicela sivule lapha ngokaMathewu 11. Siqala ukufunda ku28 no29 no30. Bese omunye avule lapha ku1 Petro chapter 5. Sifunde u7 nayedwa. Ubaba umvangeli angibusisele izwi. Hallelujah. First Petro chapter 5 ivesi lika7. Ukuziphatha kwamalunga nokwabasha. Isihloko ivesi niphonse izinkathazo zenu zonke phezukwakhe ngokuba uyanikhathalela. Amen. Isihloko sisikasike lapha kuMathewu ngoba ngiyivule lapha efonini. Ngicela ukufunda omunye useyongitholela isihloko. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindayo mina ngiza kuniphumuza. Bekani ijoka lami phezukwenu nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobekile ngenhliziyo. Khona imphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Ngokuba ijoka lami lihle, umthwalo wami ulula. Amen. Thandaza mvangeli. Sihloko baba masikhona eduza. Jesu uyamdumisa uyise emema abahluphekile beze kuye. Hallelujah. Baba uNkulunkulu namandla. Ekseni bana kaThixo. Size kuwe uNkulunkulu iningi indawo ebezisidinga nje. Kodwa besiyolungeyo sibonwe le enawe wethu kufanelekile. Nanokuthi-ke uNkulunkulu namandla asibonanga abanye uNkulunkulu esingaya kibo ngaphandle kwakho bana kaThixo. Amen. uNkulunkulu ongefaniswe nabanye uNkulunkulu. Athi ukhuluma kahle-ke uNkulunkulu nayizolo. Nasebusuku wama noNkulunkulu. Nasekuseni bana kaThixo sathi masidinga ukuvuka uNkulunkulu wethu. Sathola uNkulunkulu bana kaThixo. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga bana kaThixo. Nazi ingceku zakho ngencekukazi uNkulunkulu wethu. Size kuwe bana kaThixo. Siletha kuwe uNkulunkulu wethu olungileyo. Sibonga umusa. Kunakho konke bana kaThixo ebesingakunika kona. Lokho kwathi wasinika kona uNkulunkulu wethu. Sibonga umusa wakho uNkulunkulu wethu olungileyo. Sibonga umusa osinika wona bana kaThixo. Sibonga umusa osenzela wona. Abasikho bana kaThixo. Bawena bewungekho uNkulunkulu umusa wakho. Hayi ngekwazi yakho uNkulunkulu wethu olungileyo. Siletha kuwe bana kaThixo. Sisaba ukuyithinta lezeni izandla uNkulunkulu wethu olungileyo. Ngoba zake zathinte sezinye ingceku uNkulunkulu wafa abantu bana kaThixo. Nathi siyesaba ukuyithinta kodwa siza kuwe sizothola Thixo. Thinta nayo ingcekukazi yakho ngezakho izandla uNkulunkulu wethu olungileyo. Njalo nini nayo bana kaThixo egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Isize Nkosi ngingasuki endaweni yami yokulinda nalaphi imimoya
Msindisi ngingasoke noma imimoya ivunguza ngamandla. Haleluya bazalwane, haleluya. Nginesimemo nje engisilethile bese ngihlala phansi. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo ninsindwayo, mina zakuniphumuza. Chapter 7. Niphosi inkathazo zenu zonke phezu kwakhe ukubuya nikhathalela. Zosho njalo noma sengahlala phansi uzindle njengalokho kukho konke okuzokwehlela nosekwakwehlela nokusazokwehlela, kodwa uzindle ngalamazwi nje omabili. Haleluya bazalwane. Sisenyangeni yomama ke, okanye ngithi siqeda ukuvala inyanga yomama. That is why ngathi lolu suku luhlaselekile mama uShabalala, ngoba abantu laba bokuthwala abantu bobunzima engake ngathi ngelinye ilanga yake yathenye indoda enguJoshua umibona izinto zehlaze nyuka ukufa kukhwela ngefastera, yathi ake nilanda besifazane. Ingakho ke singathi lolu suku sizama ukulenza liphile, kodwa mawunaka kahle nalo belingathi liyahlasela. Haleluya. Kodwa siyabonga uNkulunkulu ukuthi sikhona sizomdumisa uNkulunkulu. Si product ke bomama bami yezwi, sadalwa ngezwi. Phakathi komama babili nje abavuka enhlizweni yami engithi mangibheka ukuthi yazi si product yokuvuma kwalomama. Ngiyamthanda owesifazane oMaria, owake wathi sezenze izinto, wakhuluma izwi elithi akwenzeke kimi njengokusho kwezwi la. Ithi mayisifikile ingilosi akangayiphakamela, akangayibuka, kodwa waba nokuqonda, waba nokwembulelwa ukuthi yini le esifikile. Si product yokuvuma kaMaria, si product yokuvuma kaMaria. Yasuka futhi lengilosi eyake yathi kuMaria, wena ophiwe umusa, ubusisiwe esifazaneni. Yaya komunye futhi wesifazane owayesethweni ihlazo, uzwakala ethi, ngoba ingilosi yathi mayifika yalisula ihlazo lakhe, yathi uNkulunkulu othwala ihlazo lami. Nkosi yami, ngibusisiwe besifazane. Indaba yami ke ilapha bazalwane, ilethe nje isimemo, kodwa bekunalabo besifazane nje ababili enhlizweni yami. Nasi isimemo engisilethe kwabantu besifazane, singabantu besifazane baba umvangelo kanye bobaba, sishayekile, silimele, sihluphekile emphefumulweni, zasihuzula izimo. Akhona amagama akhulunyiwe kithi singabesifazane, kodwa uzwe ukuthi
indlela esengihlukumezeke ngayo. Ngihlukumezeke ngisho umphefumulo wami ukhathele. Engathi ngingafa. Kodwa ubuka ukuthi ngoba ngizele ngizothi bangifa labantu engibalethe emhlabeni bazobani mangilikwala ngibaleka mina ngenxa yenhlupho nenhlungu engiyizwe ikhathaza umphefumulo wami. Bazoba njani bona? Uhlale umuntu wesifazane ahlale ezi ukuthi umphefumulo udiniwe, ikhathela umoya, khathela inyama kwaze kwakhathala ngisho umphefumulo. Ngiyayazi leyo nto. That is why athi uJesu umphefumulo uyayithola impumuzo. Uma ungakakwazi ukukhathala komphefumulo uyokubona bese ukhumbula lelizwi ukuthi umphefumulo uyayidinga impumuzo. Ngoba umuntu wesifazane bazalwane ukuthwela ubunzima. Thwela ubunzima. Ungathi umbheka wena uyitshela ukuthi kuhamba kahle konke. Kanti omunye uhlukunyezwa abantwana. Omunye sihlukumezana sodwa singabesifazane. Sikhuluma amazwi azombulala umphefumulo. Umuntu simngabe phila. Athi noma ehamba, athi mayelala, athi mayezwa la yamazwi wakho ukuthi yazi Jesu khathele manje ile situation. Khathele. Kodwa ngizothi namhlanje nasi isimemo. Nangu Jesu. Uthi ungakulethi. Uthi phonza. Ngiyakubona umuntu wesifazane. Yazi uma usindwa ama-plastic like ngiyabekisa. Umuntu ezokusiza usubambe kabi kanzima. Awukusathi ngathi ngaphatha kahle uyalahlela ngenxa yokusindelwa. Kodwa ngizothi namhlanje akuthathe lezo nkathazo uyiphonse kuye ngoba yena uyakukhathalela. Singahlali sizinze ebuhlungwini ngoba nasi isimemo. Zanini kimi nonke nina nikhatheleyo nenisindwayo maqedane nithabathela mijonga ngoba lilula. Into esihluphayo mamshabalala sithathe sithi masidibana nenkinga ngilwela ukuthi kuyosanini ngitshela uxoli lento engiphethe ngaphakathi. Kanti ngoba ishisa mina ngitshela uxoli na kanjani noxoli izomshisa. Ayitshele umama Mavundla na kanjani umama Mavundla naye imshise ngoba nami ngishisile. Igcine sengithi ngenzani ngoba uxoli noma ngabatshela inkinga yami bazohamba bekhuluma i5 yonke. Kanti ukube wena uthathe lesi simemo sokuthi zanini kimi nonke ninekhatheleyo nesindwayo zofumana impumuzo kuYesu. Akeze ukukhuluma, akeze ukushiselwa ngoba nawe ikushisile mntasekhaya naye futhi izomshisa. Awukwazi ukumblame ngoba nawe ushile. Yasiyamshisana kanjalo bazalwane. Kanjalo. Nangu Jesu. Enozoyithwala inhlopheko yakho. Alithwale udaba lwakho. Ayithwale inhlungu yakho. Maqedana angayitsheli umuntu. Ebese ufumana impumuzo. Ezinye izinto ayiqhamuki kuSathane. Amen. uJobe. Ayiqhamuki kuSathane. Ezinye izinto
ziqhamuka kuyimpela baba uNkulunkulu ngoba kwake kwathi ngelinye ilanga uThixo ebamba umhlangano necabinet lasezulwini wabe setholakala ekhona uSathane kulizulu uNkulunkulu esakhuluma kodwa wazothi uSathane nami inkosi ngikhona kwangathi kwakukhulunywa ngawo ndakaThixo kwangathi kwakubekwa indaba ngawe athi hayi uNkulunkulu usho ngoba umama ukhumalo ukukhonza ngoba umnika izinto umnike namba omama ze akuthi ke ususe bona ngibona ukuthi uzokukhonza yini ezinye izimpi ziza ngoba uNkulunkulu ekwethembile ukuthi uzawukhonza ngike ngathi ngisize inkosi ngingasuki endaweni yami yokulinda nanoma imoya isivunguza ngamandla ngoba uNkulunkulu akufuneki umkhonze ngoba kodwa fanele umkhonze noma haleluya zaniniki ena nonke emkhatheleni emsindo uzujobe mntanasekhaya uzujobe mntanasekhaya angathi ngiyambona uJobe athi mayelala athi ngiyakwethemba abuye athi ngiyakwethemba athi ngiyakwethemba athi ngiyakwethemba themba yamethemba kwangathi ngiyambona uJobe kathi wayevuma lo mhlabelelo mayelala athi ngiyamethemba athi mayebuka imfuyo yakhe athi ngiyamethemba athi mayebuka abantwana bakhe athi ngiyamethemba athi mayebuka izitshalo zakhe athi ngiyamethemba athi mayebuka amakameli akhe athi ngiyamethemba athi akasoze angidela owaseKalvari wavuma uThixo wavuma ngoJobe ethi ngiyamethemba wavuma ngoJobe wavuma esefikile ebuye ezulwini umlingi ebuya kuye uThixo wavuma ukuthi Thixo izinto ekaJobe bafika abambonayo uJobe ekhuphuka eyodumisa kwaShabalala bafika sebembona sekuphelile akade nakho bafika bathithuka loNkulunkulu wabo uyabona Mose lokho ukuthi kwakho yamethemba akukusebenzeli hayi isazifika hada dingumuntu owaziyo ozothi mina yamazi uyakwazi kodwa kudinga umuntu ozothi mina yamazi umhlengwane ngoba uNkulunkulu uyakwethemba mntanasekhaya uvuma ngababomu ukuthi izinto ayikwehlele uvuma ngamabomu ukuthi bakusho uvuma ngamabomu ukuthi bakuhlebe uvuma ngamabomu ukuthi bakuphula inhliziyo uvuma ngamabomu ukuthi bakuthathele nakho ngoba uyakwethemba uyazi ukuthi awuzukusuka athi umhlabeleli seceleni eduze nawe ubheka njalo uhamba kwami athi azangisize nasekufeni ekhaya la uzokusiza
nanasekhaya uzokusiza phosa kuye kathazo zakho uyakukhathalela ngazi ufele kuleso simo ngazi ufele kuleyo ndawo phosa kuye uyakukhathalela zikhona izinto angeke ukwazi azalwane obonayo ukuthi noma ngamtshela umama lokho naye kuyamcindezela kodwa umuntu ongacivizeleki umuntu ongasindelwa athe lami ijoka lilula ukumdumisa nje kuphela athi ungakhathazeki athi ungakhathazeki nawe ukuthi uzohlani athi bheka imduze yasolwahle yasehlane athi inyoni zezulu ayilimi ukhathazwa yini thatha inkathazo zakho ziphose mntakathixo ungayithwaleli bengilethe leso simemo nje ukuthi uthizanini kimi nonke ninenikhatheleyo nenisindwayo mina ngizomphumuza osiyomsibusisa